Znate li gde je Stari Ras? Zašto je zaboravljen? Nazirete li obrise njegovih granica? Kako su Srbi vojevali protiv velikih sila Vizantije i Bugarske? Pod naslagama vekova tražimo odgovor i otkrivamo tajne prošlih vremena. Putevi srednjeg veka vode nas do srpskih velikih župana i prvih Nemanjića u Starom Rasu. U tradiciji srpskog naroda Ras ima poseban značaj. To je mesto gde je nastala srednjovekovna srpska država, gde je Stefan Nemanja sazivao državne sabore, gde su i prvi Nemanjići imali svoje dvorove, a nedaleko odatle u Petrovoj crkvi stolovo je i raški episkop, nadležan za srpske zemlje. Upravo zbog toga stranci su zemlju Srba nazivali Raškom. Istorijske granice srednjovekovnog Rasa još uvek nisu dovoljno poznate. Međutim, u geografskom smislu ova oblast je jasno određena. To je područje u slivu gornjeg toka reke Raške, omeđeno visokim bregovima i planinskim površinama, koje približno odgovara današnjoj teritoriji opštine Novi Pazar. Na severu se pruža do padina Golije, na zapadu do ruba Pešterske visoravni, a prema jugu je svojim pobrđima zatvara planina Rogozna. Nalazimo se upravo na rubu Pešterske visoravni. Pred nama je prostrana oblast, nekadašnja oblast srednjovekovnog Rasa. Tu je gornji tok reke Raške, zatim u prvom planu vidimo breg na kome se nalazila tvrđava Ras, a tamo u pozadini takođe se vidi jedan kupasti breg na čijem vrhu je manastir Đurđevih stupova. Sasvim u pozadini, znači sa istočne strane oblasti Rasa, nalaze se padine Kopaonika.